Sagan. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Serbian Games channel. Evo kao što vidite danas igramo Minecraft 1.10, mislim da je verovatno 1.10. Ovo mi je kanta za đubre, ako nešto ne treba to baca samo. Znači ovaj mač je začaran, moćni udar i dobro, to sam je nešto malo začarao, čisto da bude malo jače. I evo ja ću danas da vam pokažem moju kuću, šta sam ja to pravio sve, znači pravio sam sve i svašta, znači evo, sad sam, vjerovatno zašto sam nabio malo jaču grafičku, dobro. Evo kao što vidite, napravili smo dalje, znači stigli smo bili do ovog prvog, pa sam ja posle snimao, ali, znači evo ovo, drugi sprat ovaj. I treći sprat je kao kafić, evo vidite ovdje stolice, ovdje kao sapare, pićence, mezence, šalice. I dobro to, kući do jaja. I znači izvinite ljudi, ja sam prehlađen, znači ne znam šta mi je, već nedelju dana tako. Rekao sam u prošlom klipu, da ovo ne znam šta će bude još. Čekaj, pa skoči da, aha evo ga. Ovo je samo staklo nešto, nemam pojma ni ja šta će to da bude. Opa. Onda imamo ovo sad, što ćete vidjeti, znači napravio sam vidite do kraja, do dole, znači ovo je, trebalo je -1, ali ja sam se zajebao pa sam napisao, aha -1, dobro. Da, ovdje treba -2, ja napisao -3 pa sam tako i nastavio i onda aj ćao. Znači evo vidite. Vi vidite ovdje da nema ničeg, ono biblioteka sve. Ovako ovdje prolaz, ovdje tek trebam sve da pravim. I tako to je vidite. Kako... I ovdje nisam ništa pravio, a da jesam, ovdje jesam. Kliknu, šta bi, a da, kliknu na ovo dole dugme, otvorit će se oba vrata i ovdje, op. Znači dobro to, ja sam ovdje napravio neke šine i tako ide dole još pećinu, neku nešto, ja ne znam šta sam napravio. Znači, čekaj da se, aha evo ga, da mi još 4, evo kao što vidite, vi vidite ovdje nema ničeg, ono, vi bi se mislili nema ničeg sad i, ono vidite, biblioteka, ono vidite, sve isto. Da, i ovdje vidite, ali, vi vidite ovdje kamenje. Ali ovdje se primeće jedan mali taster, vidite i vi sami. I kliknite vi na njega i... Opa! Otvori se, zatvori se. Vidite, op. To sam ja prepravio, bio nešto, nemam pojma ni ja. I dođe mi na ideju da napravim ja sam šta? Znači ja sam bez veze ovako i došlo na ideju da napravim ja onaj klip lepljivi, tako to za ova tajna vrata, vidite sad su blokirana, sad blokiram, op, vidite ovaj taser ovdje, ali ispod ima još jedna ova, ispod ovog kamena, ne, nema za zid, da sam, vidite što se sve ovdje, zato koliko mi je trebalo vremena da ovo napravim jedno 15 minuta, šali se, da, 15 minuta, evo kliknite vi ovdje, prođete, zatvore sama i ovdje vidite koliki tunel, ovo je bila neka pećina, nema pojma nije šta i ja ubacuju TNT i raznalo bilo sve, ovo je bilo sve ovako nagomilane ovako kamenje jedno na drugo i sve, znate kako je bila ruševina, ja sve ovako lepo izobličio i eto sad tako stoji, nema pojma šta ću praviti tu još, znači evo, prođemo kroz ova vrata, otvore se, zatvore se. A onda si se ti pojavio kao da si magija. Znači ovdje dugme taster zato što je, vidite sad ću da otvorim, zašto je ovo crven kamen tu. I evo kad vidite stavit ću tu taster, vidite on se upali. Znači pišite mu u komentara ako želite da vidite kako napraviti tajna vrata ovako, vidite. Znači ne vidi se bukvalno onako ovako ladno sam prođe, ovako kao gleda tu, ovako sagne i vidite kao ono, pogleda nova faza, ne vidi se ništa, vidite. Ovo je samo ovo dugme malo se vidi, ali koga jebe. Znači evo vidite, kod isto, evo vidite ovdje,
onaj ako se ovako prođe, opet vidi, nema ničeg i samo od. Znači, ode ja ispod njega, fazno iz ove police sve se vidi. Ništa se ne vidi ovako, ali iza tih vrata sve je moguće da bude. Šalim se. Znači, to, dobro, baš tu, koji jebe, baš tu, znači, šta bi? Ne znam, -6 ima spratova, evo -6, ovo i dalje gori, ovo nikad ne može da izvetri. Da prestane gori, ovo sam se ja zabao nešto. Dobro došli. Da jaj sine. Ja dok sad popnem, treba mi sat letenja. Čekaj šta dao, -3, -2, -1, prizem, rat, da. Preskočio sam -1, ali nema veze. Gle, ko me jebe, gle pauka, aj beži u vodu. Beži bre u vodu, smar, čeka gubi. Tako, stvarno smara si me. A ovdje gore vidite ovo da ide ovo sranje, ovdje to kako gore vidite ono kao onaj oblačići, vi sam mislili da to, vidite ovo oblake kao, imao i ovaj kockasti, ali ovo nije oblak, ovo belo, ovo je iznad oblaka vidite. Znači ovo je, da kući dole, vidi creeper mi na kući, sad ću gubiti, vidite ovo su oblaci, ali ovo je početa kuća, mislim počeo sam pravim kuću ovdje, evo kao što vidite. Evo, vidite, mislite da je oblak, ali u stvari ono počeo sam kuću pravim tu. Opa, iznad oblaka skočio, opa, dobro. Gdje je creeper nese sad? Bio malo pred na kući. Dobro, evo je trambolina, ako želite vidite kako napraviti trambolinu, pišite i tu u komentare. Vidite iznad oblaka sam došao. Gdje je ono, što sam počeo praviti? Evo ga, skočio sam više od toga. Vidite, evo ga tu dole otišao. Evo ga, sad ćemo ga prođem. Evo ga, opa. Eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nas videa koja ste obavezno ostaje like, share, subscribe, a taj veliki srdačan pozdrav!